Салам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Honda Accord унаасы сатылат срочно. Жылы 2001 жылкы автомат япошка. Объем 1.8. Honda Торнео дейт. Пробеги канча жүргөн? Пробеги 200 000 км жүрүптүр. Оң руль, коробка автомат, ички салондор велюр. Краска родной да? Краскалар родной, ички салондор жакшы. Аркаңкы бампер ичине краска болгон экен, калганы бүт баары нормально. Honda Accord 1S экен. Бағасы қанша тәліне қанша деп отырсыздар? 370-ке береді екен. Обмен варианттар болады да? Сүлесі, келісім бағда сүлесі болады екен, обмен варианттар. Toyota Wish унасы, серебристый түсті. Жылы қаншаншы жылғы? 2004. Объем 1.8. Коробка қандай? Коробка автомат. Bunun bağısı kaç olur da kaç atılına? $470.000'e böyle degen. Түсі серебристый түсті. Кийинки уна. Honda Fit унасы қызыл түсті. Жылы 2008 жылқы, объем 1.5, расход 7.8, коробка автомат, телефон номер 0-552 05 25 79. Срочно сатылады екен. Ички салондор велюр. Ушул уналардын баары бир адамдан. Кийинки уна ақ түстегі белый жемчуг. Honda Wish, Toyota Wish. 2003 жылқы объем 1.8, коробка автомат, телефон номер 0552 05 25 79. Ушул номерге чалсаңыздар, ушул 4 уна сатылат. Honda Accord, Honda Fit, жана 2 Wish унасы, серебристый жана ақ түстегі. Ички салондор велюр, сол руль, оң руль. Коробка автомат. Краскалар родной.